Taksi, Vukovar, noćas mora pasti, idemo dalje. I dolazi komanda, puštajte stare ljude, dolaze četnici. Ne pucaj! Slušajte, što smo vas mi gledali smo vas. Dolaze četnici, mi ne garantujemo. To su kame, to su brade, tu je rakija u ogromnim količinama. Dakle, mi taj folklor znamo, vi ne možete zamisliti da u ovo doba netko tako nešto ne pjeva, nego i misli. Dolazi Arkan, svi se postroje, on izabira odatle koga će da bez obzira na kaznu, kaže kakvi su uslovi, žestoki kod njega. Tamo podnatni čovjek, podnat, na kraju se setim sa suđenja, osuđen je da svire po ubistvo. On je bio nešto oko 2 godine u zatvoru, izađen iz zatvora. I dobio sam snajper, laka rana i odmah sam se vratio na front, tako da nisam ni odsustvovao sa fronta. Arkan je po našim spoznajama lakše ranjen negdje u 10. mjesecu kod prvog pokušaja i upada u naselje Lužac. Ali bila je glavna komanda Jugoslovenske narodne armije. Oni su bili glava kuće. Da li imaju šanse, ustaše? Nikakve. Još malo i nešto. Tole Tuđmane!